4 ujutro, hodam doslovno nasred ceste. Prelazim cestu, logično. Idemo u Novi Sad. Idemo Gigi oženit. Bus mi ide u 5, tako da moram pješke sad do grada. Onda idemo u Dublin, i onda idemo u Mađarsku i onda idemo u Srbiju. Evo ga, stigli smo na aerodrom ipak na vrijeme. Nešto je bilo zastoja na cesti zato što je garda stajala nasred ceste i nije se htjela maknut. Ne znam šta su radili tamo, ali uspio sam proći kroz taj security u rekordnom roku, zato što sam, dok sam čekao u redu, lijepo izvadio sve elektronike i izorganizirao se. A ovdje je jedan Hainan Airlines, kojeg prije nikad nisam vidio, ali je jako velik avion, ko 2 od Ryanaira, tako da, eto, zanimljiva stvar. Čekam da se ovaj gate otvori, onda idemo u Srbiju, idemo na Momačku, treba se naspavat jer večeras je party. Mi smo u Srbiji i baš pokazujem tu čovjeku drum mašinu i kako je se može zapravo koristiti kao MIDI kontroler za svašta nešto. Baš je jako zanimljiva stvar. Milion zvukova. I onda tipa možeš snimiti svaki od tih zvukova posebno i onda ih raditi, kombinirati kao. Znači doslovno svako ovo može naučiti, nije sad to ono kao moraš biti super talentiran za muziku, ne, moraš znati osnovne stvari, to je to, da to naučiš. Elektronika, mogli bi okrenuti na ovo srpsku, jel? Samo što tu treba prakse i svega, ali je okej, zanimljivo je. Snimiš tako neki zvuk, samo to ubaciš unutra i slaže se sve skupa. Alien Invasion. Evo me, brate, u Čortanovci. Ne znam što je ovo, ali liči mi na Čurkupe. Jako cool. Evo ga, tu je ekipa, dočekali su me ko nikad. Jako je dobro i jako je lijepo. Moramo naći... O, Tadiću! Gdje si, Tadiću? Evo ga Tadić s nama. Boris Tadić u mladosti kolorizovano. Vidi ovo, uzeo sam ti tu. Idemo, Luka Modrić, ajmo Modrić, idemo. Čekaj, stani. Zabaj se rađu se, opa. Kako si putovao? Avionom. Dobro. To mi treba do Irske, do Mađarske, za 2-3 sata, više? 3 sata. Treba doći do Dublina, duže mi treba od Dublina. Duže mi treba od Korka do Dublina nego od Dublina do... Prilike znam gdje su oba grada na mapi, ali da. Treba. Jede sa spinom. Opa! Ono ti ga kadri, stjeri moje. Evo ovdje u Živancije bacamo čilić, stjeri moje. Kako ono kaže, Srbija je nikad nije izgubila finale svjetskog prvenstva. Eto jedna vanjska. Ne sam previše imam masnu. Ako ova buba digne ovako desnu ruku, to znači da je buba Švaba. Znam, bit će nešto na fašistički fazon, da li će biti, ali ne padne pamet kao bubu Švaba. Daj tu loptu, Pero, daj tu loptu! Dođi vamo. Čovjek je došao iz Irske, dame i gospodo. Gospodin Pako, TKJ reprezentativ. TKJ! Iz Irske! Gigi nam se ženi, sine, Gigi nam se... Moram šutit, skoro sam se odo, jebem ti sve.
Reci, ali neću da pitam od vlogu. Vlogu. Ona Milana. A vlogu, Pa brate. da, kao tu je s tobom, kao Maki je s tobom u busu. Vraćam se tebi ja, evo me opet dolazim. A vidi Olija! Maki, vlogu. Vlogu, je. Jao, ova pesma. Elden, stani tu. Nisi stvarno bacio počeo. Ne, nisi stvarno bacio. Ovo je ukočeno na kameri. Na dvije kamere. Na dvije kamere što je uradio Petar P. Ne. To mi. Neke stvari, Džigi živi tamo preko Save, preko Dunava. Tamo je moj brat, pozdravlja ga Pako, najdraži Hrvat. Aerial superiority achieved. Evo nas u Novome Sadu. Bravo. Džigi me vodi na burek, tako da... Ljubim burek, najbolji burek u Novom Sadu. Znaš kako lijepo drveće ovdje. Pala je kiša jučer, tako da baš je svjež zrak, vazduh, brate. Tako da super, evo. Ptice pjevaju. Klisa, Novi Sad, yeah! To je bila jedna numera koja će izaći jednog lepog dana, još ćemo vidjeti. Imam još jednu jako veliku grmljenicu koju ću podijelim sa ovom gospodinom. Ajde. Jednu bitčugu najbolesniju moguću, bukvalno. Kašnača. Lupčina je, bukvalno never ending lupčina je, ali brate... Kaš toliko kide da lomi Eiffel studio kreše, ja? Pa krešuje se, ne mogu da kažem da nije, brate, bilo je ono overloadovanje i sa 32 giga rama. Ju. Bas je još nepostojan. Ali pristiže. Što mlati svoje brate, vrljivce ko Harry Potter, kako smo Harry Potter, bacim ti brate, Gordon Levitosa, doletiš na facu neči, a kao brate, pismana šta, samo te novi se tviki drugac, šta, ali me krenuo brate, ovdje sada freestyle, šta? Idemo te pičku, stavim ti ja broomstick, nemoj da me gledaš tako, nemoj da si homičko, ego vizija, brate. Da, yeah. Čekaj sad da ga smislim. Bridge. Slušaj priču, maso Voldemort ima srpski pasoš, dao mu je Vučić, brate, a nema veze. Zato što Harry Potter ima pasoš za Kineze, za Engleze, on putuje bez vize. On leti na toj metli, brate, baca ti devize s neba, misliš da je Deda Mraz, ali to je Potter. Harry kaže njemu Voldemort, di si frende, aj ne seri. Ne, seri. Ne, I'm meeting. Ron je Weasley,
Ginger. Nice. Život, brate, život, blues. Ajde daj ga. Ajde. Nice. Oko, dobro. Ja ne mogu da shvatim kako kreni čudo radi, ali zato ću da ga vežbam i da budem dobar semplista. Čekaj, sad viš Spektrov. I odruži šta? Kakva improvizacija na život. Ali na život, ne na temu, na život. Ovako, mute. Podupliraš ga. Čekaj. Mutiraj. Aha, gledam što se ne čuje. Žurčev dan. Čekaj, stani. Samples by Pako Mraz. Ostavit ću ti ovaj fajl pa reži vokale do sutra ako hoš. Ju, brate, šta? Jedan ideal zajebani koji ima puno Da. pa Canon autofokus. Koliko ima tih kineskih zastava? Bio predsjednik Kine. Evo nas u Beogradu. Beogradu. To je taj Beograd na vodi, a? Hajde. Ali ti moraš doći. Pa doću ja. I za djecu, ako se djeca hoće igrati, a? Sad ćemo ići mi to očistiti, riješiti, složiti ormare i onda je to. Evo ga, sve smo pojeli. Evo
vidi uopće da kreće ovako, kužiš. Bože. Idem na kružni tok i nisam konto da mi iz kružnog toka čovjek izletava ovako. Bože Petra, ono, frajer si skoro zabio nas. Ili blesavi kružni tok, kužiš, on ima kružni tok, ali ima izlaz u tebe, što to nikad nisam vidio. I uopće nisam očekivao, ja sam očekivao da on ide u kružni tok normalno, Da. ne da ide u mene. Svašta. Dobro, skužio sam ga na vreme, hvala Bogu, svo zlo s tim što je ovo malo izletilo, dignut ćemo i gotovo. Meni je skoro laptop, ja ga ovako uhvatio i rekao šta je? Da, čovječe, vidim da se zaletava, moram zakočiti ili ne znam. A ovo je Vračar, gdje je hram Svetog Save. Nisam nikad bio unutra, actually. Bio 5 puta u Beogradu, još nisam bio unutra. Evo nas na Rtnju. Boga mi sam ga lijepo proklizao bio. Evo nas, penjemo se na Rtanj. Šta ti kažeš tata na ovaj put? Pa ništa, bilo bi ljepše da je suha, ali super, idemo. Idemo. Imamo štapove. Malo smo proklizali, ali nema veze. Očistiš ovako patike od blata. Ideš dalje. A magla. Pa snimaj. Baš ogromni. Suludo, mislim da nema nikoga u kolibi. Nemam pojma. S obzirom na vremenske uvjete. Osim ako neko... da dođe. A možda neko živi ima to drvo. Ne znam. To sigurno se dođe iz grada. Možda i živimo. Znači ovo naselje je na 590 metara nadmorske visine. A Šiljak je na 1500. Da. Ovo je 600, 1500. Vrmđa, je, rekao je ovo iz Vrmđe. E, ja mislim da je ovo ta vrsta za taj čaj. Milijeca, pa. Je li je to to? Da, moguće. Da su to grmovi. Da, da. Tako išao u oblake. Njih smo došli na sunce. Na Tenerifi su na 2500 metara nadmorske visine bio taj. Aha. Dođeš gore, ono iznad oblaka si sunce, toplo. Šetao sam tamo miline. Ovdje je stvarno bilo jako puno previše vjetra i nisam mogao nikako to izneutralizirati. Tako da evo nas, došli smo na Šiljak, to je 7,5 km hoda od mjesta Rtanj.
To je vrh srpske piramide Rtanj. Nalazi se na 1500 metara nadmorske visine. Samo mjesto Rtanj je na nekih 500 i nešto metara nadmorske visine. Tako da znate ovoga za referencu, trebalo nam je 3 sata do gore. Tu je bila isto nekakva crkvica, ostali su sada ostaci. Još gore ima i križ i zastava i neka knjiga u kojoj su se ljudi upisivali. Ja sam nas probao upisati. Nešto sam kao uspio, ali kemijska i ledile su mi se ruke bukvalno, tako da evo, ovo je Lokvetina. Evo me na energetskom punjenju. Dobro je ovoga, dobra energija skroz. Šta je, majstore? Kako je dobar pas, Evo nas na vrelo grze. Evo ga, frajer ima Bigfoot tablicu. Evo ga ljudi, mene je Džigi navukao da probam neki kako si rekao? Skincare rutina. Ali kako može biti rutina ako to radim prvi put? Pa, zato što ćeš nastaviti ovako. Ali ja sam radio sa korama od banane, to je jako dobro. Preporučam. Vidi ovako, izvedite ga odavde. Tu ga izva. Neko da mi uđe u sobu prebacio bi na porni, zašto bi bilo lakše da objasniti. Bukvalno. Izvedeš ga odavde samo. Aha, jel ima veze koja strana? Aha. Ne. A ovo ko ne ljigavac, steri moj. Da, steri moj. Steri moj, evo ga, rutinica na najjakije, a sad ćete vidjeti moju rutinu. Čekaj, Pako, morat ćemo, sad će doći samo nje pošaljemo sliku. Aha, ajde. Čekaj, daj ja njegu sliku da pošaljemo, odavde. Anja, evo ti slika. Ja se osjećam kao da cosplayam nešto. Evo, ovo je Masa, pozdravite Masu za vlog. Di ste, Maso? Gdje ste Maso, gdje ti Pako, bej? Evo ga, bit ćete u vlogu, čast mi je da možete tu biti kao ekipa sa našega Discorda gdje svi chillamo i vibujemo, eto. Steri moj. Aha. Džigi. Oj. Jel vidiš ovo tu što ti je na ekranu? Da. To ti je moja skincare rutina. Ovo je Overwatch, kad ga ti upališ, pa ti se toliko nastresiraš da ti sve loše iz lica, svi prištevi ti, brate, izbiju i onda to istisneš i sve loše ode ča. Jel ima to smisla? Sprdam se sada lagano, ali ovoga... Idemo gejmat. A, Pero, šta kažeš? Da, bit će grško. A, čuo si? Pa poslao sam mu, ima i tvoje vokale unutra. Biti sve što ste snimili. Moram reći da se Džigi sutra ženi. Mila nam se ženi, brat. Džigi nam se ženi, sine. To meni drago, Ženi se sutra, a
danas igramo Overwatch, malo da ga mentalno pripremimo za svadbu, da ne kiksa, stari moj. Jer on kad dobije taj damage od pritiska svih ljudi koji su tamo, mislim, to je velik dan, nije to lako za čoveka, razumeš? Tako da ćemo ga pripremiti. Ne, čekam, vidite šta smo pripremali. Bukvalno smo ja sami organizovali čitavo venčanje, roditelji ništa. Mi smo sve... bit će kolača. Čuješ? I to jedno 20 vrsta kolača, Mi ćemo sad... I to tačno za 23 sata. Mi ćemo pripremiti lijepo danas Džigija, da lijepo istenkuje to vjenčanje ko kralj, stari moj. I onda će DPS-at na prvu bračnu noć. Šalim se ljudi, malo za jebanci ovoga, tu sam kod brata. Da vam reknem, za sutra sve je ready. Vidimo se. Evo ga, danas je taj dan, ja sam se sredio, Džigi nam se ženi, sine, tako da čekam sad kolega da dođe po mene, pa palijamo za svadbu. Tako da uzet ću kameru sa sobom i onak snimit ću neš, jer to se jednom događa onak da se ženiš, tako da eto, baš je dobar dan. Šta ti kažeš Tevo na ovo, a? Jednom u životu. Dobar ga. Da snimaš za vlog? Ovo je za CV-šu našeg, jel? CV-ša. Čekaj, CV-ša, jel to kad daješ CV nekom? Ovo kad se fotkaju CV pa kažu treba bolje slika, onda on bude ovakav. Evo ga Jocki, gdje si Jocki, ba to? Stevie Tate. Čekaj, stani, možeš i ti zapravo još. Ajde s nama, Miki. Bani, ba to. Ono što da li... Vlogu, ej.
signorina, vatru gazi, samo da te mazim. Glavu gubim, kao nekad da te ljubim. Vitamina mia bella signorina, vitamina mia bella signorina. Bravo majstori! Vitamina mia bella signorina, vatru gazi, samo da te mazim. Glavu gubim, kao nekad da te ljubim. Vitamina mia bella signorina, vitamina mia bella signorina. Oppa! Vitamina mia bella signorina, vatru gazi, samo da te mazim. Glavu gubim, kao nekad da te ljubim. Vitamina mia bella signorina, vitamina mia bella signorina. Vitamina mia bella signorina, da te ljubim. Vitamina mia bella signorina, vitamina mia bella signorina. Vatru gazi, samo da te mazim. Glavu gubim, kao nekad da te ljubim. Vitamina mia bella signorina, vitamina mia bella signorina. I mene voljela kao tebe ja, da si ikada. Mene voljela kao tebe ja, da si ikada. Mene voljela kao tebe, i mene voljela kao tebe ja, i da si ikada. Mene voljela kao tebe ja, da si ikada. Mene voljela kao još te ne dam maglama sa planina, još te ne dam vodama pristupi nama. Ti kažeš pusti me, živi vino, zaboravu predaj me. Sad adio. Fenomenalno, fantastično. Još jednom jedan veliki aplauz za nju i Milana, oni su predivni. Hvala vam, bili ste divni, fenomenalni, fantastični i Bože zdravlje da se uskoro vidimo negdje i ponovo. Hvala vam puno, a sad naš čuveni DJ. Idemo živo, idemo veselo. Puno vam hvala, sve vas volim. Aplauz za Stevana Milijanovića, molim vas, za klavijaturi. Veliki maestro, Stevo. Kad sam da bi čist vojnik, da se štinu černi. Prej sa prešta, numa jej, numa jej, numa jej. Kiputa oši radost kadim tej, mravni tesne oči taj jej. Prej sa prešta, numa jej, numa jej, numa jej. You belong with me. Evo nas u afteru ekipa. Gran Turismo! Evo ga, danas mi je predzadnji dan. Zapravo danas mi je zadnji dan, cijeli dan u Novom Sadu i sutra putujem nazad. Tako da ekipa će sad doći i idemo u život.
Evo ga, ja sam se spakovao, tako da spreman sam za put. Sad će Džigi doći sa girosom, išli sebi po burek pa ćemo pojesti tu doručak neki i onda dolazi auto po mene i vozi me u Budimpeštu na aerodrom i onda letim za Dublin i onda iz Dublina palijam za Cork, tako da imam dobru dionicu puta za odradit. Pa ne znam, to mi je koliko, 3,5 sata do Budimpešta, 3,5 sata do Corka, to je 7 plus 3 sata let, to je 10 plus 3-4 sata na aerodromu, tako da ono, više od pola dana svakako. Ali dobro je, sve to u redu, sve je to okej, drago mi ful da sam došao. Znači, ugostili su me u Srbiji onak neviđeno i toliko sam ljudi dobrih upoznao, toliko sam priča dobrih čuo, toliko sam lijepih uspomena ovdje zapravo imao da mi je ono, baš mi je super, a vidi ovo nije, ovo je bilo uzumirano, sorry. Tako da baš mi je super i eto, baš mi je drago da sam došao i oženili smo brata i sestru sad, pošto sam ono upoznao i Anju, baš je ono super ženska i sretan sam radi toga što je sa Džigijem baš, tako da ono baš je lijepa priča svakako i eto ga, to je mojih 9 dana na proputovanju iz Irske preko Mađarske do Srbije i nazad. Bili smo malo na Rtnju, bili smo na svadbi, bili smo na Momačkoj, bili smo malo tu po gradu okolo, bili smo u Gusanu, išli smo jesti, brate, mađarski gulaš, topčina. Tako da stvarno, ljudi su mi preporučili dobre stvari. Todor Pešterski kanal isto čovjek mi preporučio Vrelo Grze, dole na putu za Paraćin i Zaječara i mogu reći stvarno da je predivno. Još je moj stari došao, tako da sam i s njim proveo vrijeme i eto ga, uspio sam otići na groblje isto kolegici u Beograd, tako da i to sam htio odraditi, to sam odradio i jeli smo u Beogradu isto dobro. Ovdje gdje god da uzmeš da jedeš, brate, dobro je, znači baš ono, vidiš da je ta neka domaća hrana, vidiš da je to. Tako da, nešto sam ja vani, nešto sam kuhao, ali svakako dobro iskustvo. Da ne završi moj vlog, sad kad dođe Džigi, njemu ću dati da završi vlog, pošto me toliko lijepo obradovao i razveselio na milion načina. Evo ga Džigi. A čekaj, treba bi otključati ovo, možda bi bilo i korisno čeći. Evo ga i Džigi, taman sam vlog krenuo snimati, jesi dobar reći. Ćao starima. Rekao sam ekipi da mi idemo jest, ali da ćeš ti završiti ovaj vlog, pošto si me toliko lijepo i ugostio i obradovao na milion načina, tako da evo ti Džigi, take over. Može. Zdravo svima, hvala što ste ispratili ovu Pakovu avanturu. Pako je Novi Sad 2024. Over and out. Over and out. Ovaj je gost za poželeti. Ne, ovo je domaćin za poželjeti. Drug za poželeti, mi smo drugovi za poželeti, ja tako da kažem. I eto, prijateljstvo ne znam za destinacije, mislim, za kilometre, da, ne znam. Meni je Džigi rekao, kad se ja budem ženio, da ću doći na bilo koji kraj svijeta, tako da... Preseli se u Japan, molim. Hoću tamo da. Ne moram ni se preselim, samo kažem da će tamo bude svadba. Bravo. Prvo moram ženu naći, tako da male... Vidimo se. Idemo. Bye.